pedidi mula tu sing ngelak tunangan kanggo wang malu ane penting happy kumpul rame-rame ngajak timpal-timpale kadira senyada ilangan sabar di hati biasa ngajak cewek melali nanging moya ento tunangan man kenalan demen ngajakin kencan man kesempatan kerasa yang medemenan dia stun sujat ini anak tunangan timpal happy happy nema dan hidup cara janin nanging tiang boy aja anak muanin nakal start jemet ngaturang bakti nunasi reng ida yang widi apang namu kerahayuan hidup bahagia nganti riwa kasan biasa ngajak cewek melali nanging moya ento tunangan man kenalan demen ngajakin kencan man kesempatan kerasa yang medemenan dia stun sujat ini anak tunangan timpal nema dan hidup cara janin nanging tiang boy aja anak muanin nakal start jemet ngaturang bakti nunasi reng ida yang widi apang namu kerahayuan hidup bahagia nganti riwa kasan pedidi mula tu sing ngelak tunangan kanggo wang malu ane penting happy kumpul rame-rame ngajak timpal-timpale kadira senyada ilangan sabar di hati nahang apang tu sing masasalan rasa tresnaan ne buta pangdemengai nang hidup pilara di montone adi ngoberen sekadirakan balin nelacor boyo bali tu sing tresna nanging bali tau taken dewek ni tresnain adi dua raja sida lakar kebanggaan sing sanggup beli mingaken adi
abang tu sing masesalan rasa tresnane buta pangdem mengai nang hidup lara di montone adi ngoberen sekadirakan baline lacur boyo beli tu sing tresna nanging beli tau taken dewe. Hanggon hadi tanggon sadua raosa dikerasa nusuk di hati wirejani adi subamane luongan anak suke dusing kuangan harta do mekada adi mekatin tresna ninggalin dewek baline pedidi dua rekar menyat dari hati adi nyakitin ngali selahangon megatin tresnane rasa pocol bilang wai baling ayahin nuku hang tresna las hutang rerama carana ingu mulian tresna ya bisa budo sakit hati sing sida menanan mirip bali ingu bawa pepinahe bisa-bisa mati bunuh diri menyat dari hati adi nyakitin ngali selahangon megatin tresnane rasa pocol sebilang wai baling ayahin nuku hang tresna las hutang rerama carana ingu mulian tresna ya bisa budo sakit hati sing sida menanan mirip bali ingu mulian bawa pepinahe bisa-bisa mati bunuh diri carana ingu mulian tresna ya bisa budo sakit hati sing sida menanan mirip bali ingu mulian bawa pepinahe bisa-bisa mati bunuh diri
luongan subasud dusing sidanuk togang sakit hatine pangsing menyingaken adik raga tuyot lamis memunying tak mau bagian ngale alasan enggalang ngambol gangguan benane pendidik sumber dua nyelekang balik kamamai bibe memunyi rasa sing maaji luongan subasud sing sida buen bakat jagera menimpalen dengan cantuan saling ngerti, saling tresna, sing ada gunane. Luongan subasud dusing sidanuk togang sakit hatine pangsing menyingaken adik raga tuyot lamis memunying tak mau bagian ngale alasan enggalang ngambol gangguan benane pendidik sumber dua nyelekang balik kamamai bibe memunyi rasa sing maaji luongan subasud sing sida buen bakat jagera menimpalen dengan cantuan saling ngerti
daya kakak kene dadine sakit dengan tika tusuk jantungnya pagat tresnane ya subah sing sida kartuk togen di montone sayang keliwat sayang anu masih ada merasa kuangan lantas merti laria hilang tahu subah ngelaga gelang mesane ngajati tiange payu kebobogen apa rasa sakitne tu sing dadi karuang yen nilai masih tu sing ada gunane yen ngeling maguyang subah tu sing pantas ya dia son sakit keliwat sakit jani kang wang mendap depan kesimpan hati sayang keliwat sayang anu masih ada merasa kuangan lantas mati laria hilang tahu subah ngelaga gelang apa buen jani mesane ngajati tiange payu kebobogen apa rasa sakitne tu sing dadi karuang yen nilai masih tu sing ada gunane yen ngeling maguyang subah tu sing pantas ya dia son sakit keliwat sakit jani kang wang mendap depan kesimpan di hati apa buen jani mesane ngajati pagiange payu kebobogen apa rasa sakitne tu sing dadi karuang yen nilai masa tu sing ada gunane yen ngeling maguyang subah tu sing pantas ya dia tu sakit keliwat sakit jani kang wang mendap depan kesimpan di hati jani kang wang mendap depan kesimpan di hati. Belinya dia nerima yeningan di baseng trasna nanging beli nu merasa sayang teken nadi sing kalilang ngantak dini depan subah bali merasa tresna pedidi ya dia stonadi tu singgelah hambali tu mandat wen mani adilah ngerti apa nih rasa yang beli tu singkal memaksa
Yening adi tu sing tresna beli masih sing kaleman nyayangin nadi sengkal nyerah ngantek dini depan subah bali merasa tresna padidi dadi aston nadi tu singgelah hambali dumadak wen mani adilah karhati apa ne rasa yang beli tresna padidi dadi aston nadi tu singgelah hambali dumadak wen mani adilah karhati apa ne rasa yang beli adi nyakitin dewe pedidi ni subawanta keputusan beli yen dadi deh beli sampunangnya selang dewek mugi sida adi nemu bahagia nawang mane lebihan teken bali sekadi apa ane arapang adi nyen nawang mane lebihan teken bali sekadi apa ane arapang adi adi rindu ingat teken bali ada alasida dados nelpon bali yastun subama pisahan tali samarane mugi hilang rasa kangen sida mengubaden rindu perpisahan mirip raga meletus sing jodoh. Sorry adi beli sing sidan untuk gang tresnani ulian beli merasa anak hidupnya sing apa-apa diastun iraga subah sing mabesikan buin pasti ke dihaden beli ini stato ada rindu ane ketujuh wantah tekening adi suk semua adi dan sidang ngisinin pejalan resnan belini dumogi
tende peline Sudang adi nyakit dewe pedidi ni subawanta keputusan beli yen dadi deh beli sampunangnya selang dewek dumugi sida adinamu bahagia yen nawang manil lebihan teken beli sekadi apa ane arapang adi yen nawang manil lebihan teken beli sekadi apa ane arapang adi yening adi rindu ingat teken beli ada alasida dados nelpon beli yastun subama pisahan tali samarane mogi hilang rasa kangen sida mengubadin rindu apa ane arapang adi nyen nawang manil lebihan taken beri sekadi apa ane arapang adi yening adi rindu teken beli ada alasida dados nelpon beli yastun subam